الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أما لبيت السامعين سوليونغ بغيچاغ هاويرغ ألغن من ميمام متيوري مقامك مهيوغن با تانوغ ألغن من كوريا گنداني نكاوس سوليونغ بغيچاغ سوليهم ميهم حاصل كونغولي وفلاهين هم چهما د دنيا کے باچوير کما فائدہ کے واہک ان شاء الله ویتوی ہفتہ ألغن من بغيچاغ kuri kama ki teduweri kamuge me kama matiweri kan ege teduweri kama Allah subhanahu wa ta'ala angawafa minwara e kamuge bodu kam e mawdu galon me wahan ka fishi miedu al-imam Nawawi rahimahullah solihunge bagicha genas debba wara furiya mariti wahak taken e bahuri hadisul taken matiweri nabawi irshad taken e bahuri एगिंग अल्गोन मेंगे हित्तंग इंशाअल्लाह मियदो ईमान कमगे नूरुंग अल्गोन मेंग फुरानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के रिवायतें इम्मे फर तमाम इसमियोती एकले गिफान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आरियहूं रिवा कुरब्बा फवा हदीस फुले एक तुरे कले गिफान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस फुल कुरब्बा फेवनी अलैकुम बिस्सिद्क़ तेबामीहुं विमच्चा लाजिम वगें वे तेबामीहुं गदाला हिफाटाशे ते दुवरिकम इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर तेदुवरिकम गदाला हिफाटंचे के तेदुवरिकं ई अल्गन मेंगे हयात को कोम्मे लाजिम इच्चे कम हदम वणी की वेगे तेदुवरिकम के फायदा या एगे मंफा के वाहा का एकले फान हदीसुल कुरबणी ए तेदुवरिकं तिबाया मी इंसान मगुदक्काने इलल बिर हेवा तेदुवरिकं ई इंसान हेवा दिमा लगिंदाच मी हदीस वा बिर हेवकमुगे माने की उरिहा हेवे दुनिया आखिरत के उरिहा हेवकमिंगे कुले बिगंबा एम्बीमा तेदुवरि वाशे तेदुवरिकमुगे लाजिम वाशे एगे हिफाटाशे एरु मेंग अल्लाह मगुदक्कवाने हिदायत दक्कवाने तेदुमुग दक्कवाने हेवा दिमाल इंसान इनमें मुहिम कंतंगे लबोते आखो दुनिया को गोमे मिया कुछ बेनो रंगल मी है कब रंगल कंतक कुरा रंगल मगु हिंगा एकम भाई मी हुनंगे रंगल मगु दाखने हेवा दिमाल कंगे मी हुनका मगिन्नु फे ए गेमे बोड सबब कवानी मी हुंगे किबागा तेदुवरि कन्ने थीम नोद तेदुनु हदाती तेदुग लाजिम नुआती ए वे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवन में दस को दिवणी हेव मगे हेवकमंगे मगकी तेदुवरिकंकमुगा तेदुवरिकमुगा हिफाश अदि एगे इतुरु फायदा त बयान को दिवणी व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह हेव मगु फेनुमुगे बेनुमकी कवा एनी हेव ए इंसाना जन्नत गेंगोस्तेच अल बिर हेवकं एना मगुदक्काने जन्नत ए जन्नत के मगु हेमी अल्गोन में दुनिया मतीगा अल्गोन में तेदुवरिवु तेदुगा अल्गोन में हिफाटा फिनमा ए अल्गोन में हेवा दिमालं अदि हेव अल्गोन में जन्नत दिमालं में अल्लाह के जन्नत अल्गोन में गिंदाने अल्गोन में मगुदक्काने अदिके अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरत गा वरम मतिवेरी कदरु वेरी मर्तबा एकं इंसान गेंगोस्ते तेदकी दुनिया मतीगा तेदुवेरी उमकी तेदु हेदुमकी एकले फान हदीसुल कुरब्बा वनी व इन्नर रजुल ला यस्दुक हत्ता युक्तब इंदल्लाह सिद्दीका बाइन हदीसुल तो बाय रिवायत तो गासवे वला यज़ालु الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا इंसाना तेदु गही फेट्टीमा तेदुवरिकमुगा लाजिम वीमा एने मैं अल्लाह देव्वा हेव तौफीक़ें
මේ algorithm මේ zamani baharuwan bunanama nafsani gotun psychologically insana මේ tamrin ebave waram bodu hewkamaka dimal ei tedu hadam masek feshima teduga hife tima tedueriwan azum kurima mihaya tedueriwan masek kureve adi ene masek kureve tedu hoda kamen hingafinama kamen meduweri vejjenama kamegga miha involve vejjenama nuwata shamil vejjenama enage visnuma khiyalan enage revun terikaman annani kiye dogin hada kan oluwala kan makaren hadagen salamen wa kan none ena visnani kihinetto timanna teden hadagen mikamu salamen wani kihinetto timanna tedu bahum waga dakkagen teduweri kamun mikan hasil qurani kihinetto timanna teduga huregen mikame kamyabu qurani teduweri kamuge hifettumuge faadai egota miha maseke kuram regime ege akhiru natijage fonikam visinawa hatta yuktaba inda Allahi siddiqan egota insana maseke kurima emme fahum Allah ge hadratuga emihe genan siddiq egotuga lieve Allahu akbar kya mativeri darajetto tibefun egwada gannawa algun men emmen dannam nabi be kalunge emme man sifayki teduerika ehmi manubuwata risalatu man Allah insanaka devvanya ebe kala kukuda irusure tuppulu irusure nabi kama dawwa kurma de terega ebe kala kudanne ebe kala gawme gemi hona zarre gemi warwes doge tajriba kurai fai nonna iman Allah evaruge bodu kamakan ebe kala tayyar kurawati ve emme maamati veri sifai ebe kala devvani teduerika ehmi mamakka ge mushrikun ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawwat dogu kuram beenum vi e gabbud kuram beenu e hin namme semi honnaka emi hona majburu e kade faanage tedueri kan gabbud kuram ei e kade faanage dawwat feturi gendiye emme bodu sirra hama egota algon men dannam nubuwata fahuga risalat rasul kama nabi kama fahuga emme me darajai men Allah insan na devani siddiqunge darajai emme me darajai ehmi makirti qur'anuga men Allah mu'min takunna jannatuga devva darajataka e darajata tartib bayan kurawwa fa ayatega mekkamuge darajata tartib kurawwa fa ayatega angawafani ma'an nabiyyin was siddiqin من النبيين والصديقين نبي نبيين صديق ميومتك صديق ميومتك صديق لقب ورا خاص بيك الكلي بوداغم فون ابو بكر الصديق مي لقب فلكي كليغ فانو اسلام وداغ فون اسلام دين افون كليغ فان ليبون لقب فل هوريها مسلم هوريها صحابي يفوغا هوريها مابغين دي اسوديا قارون توغا ميدا همين هوريها مسلم امام قبول قراني مي امتك صديقك ابو بكر رضي الله عنه كان كيف وغين لقب كليغ فان لي بوداغن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايمان كما اسلام دين قوال بما اف شك نتي وسوا نتي هوت من نتي بيدن بي وسنا فكر كل من وسنتي وغتو मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत कबूल करबी मी हकी इंसान की ए अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु अलग कमें अन्नेरुगा मी हुं एकमे तजुर्बा कुं ए तेदे एहन नमोस कशवर कं कुडवान नुवत एकी हादिसा तकुं एकी कंकम गुस यगिन कं बोडुवान हे नुत एहमे मकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदि एके कुरी के रसूल बेकल नंग ईमा बि मिस्तको वरग गिनमियो मौजिज़ात कंगे दो कोबा तो हेक्का की हेकी दक्क बलाश मौजिज़ात दक्क बलारे वही इंसानुन नुकुलदान आदिया खिलाफ कामे बुने दक्क बलाश मिगोता डिमांड कुरी एहमी मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत गवस मक्का के मुश्रिकों वता कुरैशु मौजिज़ात एदु एकले फन वर पावर मौजिज़ात देखे वे एवरुम सीमा नुवा मी हुंतिबी एन नमे स्वर गीन मी हूं इमाम भी मौजिज़ात का फहुगा अबू बकर के फान एमवेस हेक्के
evves mu'jizat dakka kan nujhe kare pan suwal nukurabba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dawat devuma ge Abu Bakr fan ge hippulan ge satek alwal mizamar ma satek 10% onna warabure bodan ge kale fan gabul kureviche evves shakken neti den hama ifadan ilmu ri midal wani ei islam kam ge imme kuri kol mi quraishu khassa ko islam din awmun kambodu mi hun kaaba fange go du kollam beenun nuwa gine bay ko masake kuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam kommis gotakun kamunu da wahake kommis gotakun ekalege faanu dogu koreve kahala kame meduwari ve to intizar goti behen otta kulliyaka isra mi'raj ge hadisa hinge ade khilaf kam insanu ge buddhiya qabul koreve kahala kamennu ehni insanu ge tajribaen qabul koreve kahala kamennu scientifically sabit kodde waru kamennu ekale fan errege wagutuga kulliyaka masjid al-aqsa wada gannawa adi hisabu me udutawge maccan havwana uda mi'raj wada gannawa hama eburi fatis kori makkah wada ganni mi wa kele buni ma quraish ke mi hum ufa kore mi hum tay miyadu ekale fan do qur'an mi alan islam ge ngule mes en invest me gabul qur'an kamennu ne ki invest buddhiya ka vishiyan kamennu ne ki ekkale wahakata fiturima shahada kiyagen tibi alan islam ti bay mi hunna me shakku ye ti wahaka do ti e wahaka gabul qur'an undagui uriya min di Abu Bakr gfan gat Abu Bakr gfan radhiyallahu anhu ay rasulullah sallallahu alaihi wasallam te dukurum ge sababum makkah ge emme boda asar kuru ebbefal ay muruwatteri aburuweri tanawas buddhiveri adi makkah ge emmen ihtiram kurawwa bodati mi unna kodakudinna zuwanu emmen ebefulaka tabawa waruge befula Abu Bakr ge faanaki ekale faanu gariyakko semihun emihun buni badabdar miyadu kale ge faanu ge sahib miha kiyach vidanu kike kiyani emihun buni ekale faanu dawwa korani nun heye rege wagutegga Baitul Maqdisa Palestina wadagannawa adi hisabu maccam urtoga macca wadaganni wahaka fatizumuga kurin iburi makkah wadaganni wahaka midalu ye kadege fan ehin hadis kurakam abanyai tedeke ay tedeke e hisabu Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiq ge laqabli wadaganni labu etahum Abu Bakr ge fan duniyamati ge laqabli be innamois Allah ge hadratuga Abu Bakr radhiyallahu anhu ge ituru hen siddiq mi ummatuga tibe e daraja beenum wa mihaka waram fumaram mas sifa waram mi matiwer fursate mioti teduerik komme mi ke se fursate obai ke kamako eha teduerikamuga sabitu horu amilla nafsasha ehe mi honna adi amaluge bahuga tedueriye kavvima Allah ga adurtuge mihaku siddiq gote kalange liwan evaru fude algon menna evaru fudi faituruwe mi me daraja libene gote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solihun nabune devwani kinen adash alaikum bisadaq kalemin katen hifahattashe teduerikan heukan kama magudakkane heukan ta jannatam magudakkane insana teduweri wima eenage dulum tedu bunane tedu hoda maseke qur'ane emme fon Allah ga hadratuge siddiq gotan eenage nan liyevene Allahumma ij'alna min as-siddiqin daweda fon teduweri kamuge anikkolo eya man nabi alayhi salatu wassalam marhaba vidalu nuwa kamenge ekale fanu fuhi wada gannawa kame kalepa nafrat kurabwa kame man Allah kofa wadi gannawa sifai mu'minunge gaga hurun eggutaka visekashigum wa sifai nu iswedi filawul galgum men wahaka dekkim ei teduweri kamuge mu'minunge sifai ke ege idikolo sifai ki dogaki munafiqunge sifai dogaki munafiqunge kame dogaki kafirunna munafiqunge amalen emihunge sifai mu'minunna eggutaka visekashigum wa kame nune ehme kale fan indar kurabban solihunge bagichaga ekhala negani amalu take nuhunnane mi hum fuhiwa kandataka nafrat kura kandataka gelluwa kandataka mi bagichaga ekashigen nuhe
එහෙම හදීසුල් කුර්බා වනි wa iyyakum wal kadhib kalemen iyyakum mi bahanke arabi bahuga kamakan inzar deemegen salam waamegen alert kuramegen rakka teriwar salam wash duruheli wash wal kadhib doga doguveri kama duraddash fa innal kadhiba yahdi ila al fujur ehni dogaki maja icheno by far mihum majala dogu hada ekamuge sababum hi hevva ule eh namas gina faharu ei gellum hurikam gina faharu gellum hurikame mujtama norakka terikame ailataka norakka terikame diriyolum aman amankan gelle kame waran nuba kandattan annane kame hem rasulullah sallallahu alaihi wasallam majalam ve sakarat jaham ve jokakam ve dogu hedum mana korevve haram korevve nahi korevve ekalek fan indar koraba ve in hadis kulega wailul lahu thumma wailul lahu halakote kaga man yuhaddith wa yakdhib liyudhhika an-nas mihun hevvam wegen mihun majakuram wegen hevvalam wegen dogu hada miha waragina mihun koraka dogu hadage majakura dogu hadage joku kiyage mihun hevvu rasul sallallahu alaihi wasallam ke halakote nurakka ter kamengi rangalu kamen nune eke ehni dogu ki eko gaves no batch eke rangalu echenno dogu nugenna nemves heve ehme kalege faanu angawani hadis korabani wa innal kadhiba yahdi ila al fujur dogu insana gendane magudakkani ila al fujur fajir kankama fasigu kankama fujur ki faafage magu ei nuba Allah haram kurevikanta nahi kurevikanta mujtamaga fitna fasad ofede kala kantata amana amankan gellida kantata ehme hadis kurevi dogun duruheli washe dogu tiba gendane tiba magudakkani fujur ashe nuba kantata fasiq fajir kama ei sabun ekan nimuni kinu nuba kankama dimala magudekki insana dani kon dimala ka wa innal fujura yahdi ila an-nar fajirkan insana magudakkani naraka tedwerikan insana magudakkani jannata fajirkan insana gendani naraka nubadi mala ehem wima duru heli washe adimi gemme hitama hori hisabaki algon mennan ihsasus nukorevene shuur wes nugene vene mi doguhada mihun doguhadam feshima enage yagjehe nafsani bayyakavwane doguhedu serious ko vis dogu hadan den was majalaka dogu hadan hevvam wegen vis dogu hadani komme kaada situation ni halate gu sene dogu hedeni sawage enage bolangane ni dogu bay miu hi kurani doga ki mar serious kon hedime faafirwan de majalaka dogu heduma ki massalen eme bay mujitama taw aada we fonnani dogu hedu mihe koma ichke ahadi dogen hedi mihe gochike buni dogen hedi den irukole fahum bunana hiniganda jahada majalaka bunich doge nuhada teda buniya kiwan war nurakka terikame war nuba aden insanage kibaga hardan eme furatama majala dogu hadam farani furatama hevvam wegen joku kiyam wegen dogu hadam feshi eka mege natija war nuba wani e fajir kam kam miha magudakka kame emme fahum gos nuba kan doge tera miha wadidan adi kiye emme nurakka terikama ki miha dogu hadam feshima dogu hodene ne komme kamen hasil kuram vijjiyavis ene te dueri kamay ku ekan hasil enwana wazifa en hodam vi balane komme shortcut jese miha ge qualification se bahu miha ge kama ekashigim wa mihem vesme ehen namois ene ka keten nuwane hamamagun ekan hoda dogen hadagen oluwa dagen kommis najais gotakashekan hodani eivis musibaten nunto ki ha bodu bani madukamen ei mujtamaen anna miha kushek kurawuni dogen hadagen ekamun salam wa masakke quran isvediyatanu galgon men kiyawa fin Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu ge hadisa
ekaleege faanu men Allah salam kurvi duniyege wes akhiratuge wes ma bekale kamuga ebekale ta'rifa thana libigendi mole ummatuge hewdu ali bigendi Allah ge rusevu adi ebekalunge namfuluge ebekalunge hagguge men Allah Qur'anun tilawat kurve ayattake baawalevi kunkamige sababu ekaleege faanu khudu vidalata wani men Allah timanna salam kurvi teduge sababunne tedu bahuge sababunne ihadisa guligennu men Allah ngevi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin e imam bimisagunne tiyabe men Allah taqwa veri washa tedu veri nay kuga washa doga ki waran norakka tirichi envima insana yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba e emmen hitama veri halataki miha dogu hadam veshima dogu matiga dogu ahadavegen gos emme fon Allah ge hadratuga emihege nan liyeveni kadhabunge listuga biru erikam ki Allah ge hadratuga kadhabe gota liyeviche miyangu duha ko siddiqa ka badalwanata nuwan enege dos diye e Allah ge hadratuga eneki doguveri kam eulanu kurevich malaika be kalunna engi jemi doguveri kam මෙවැනි රශෙක්ගේ මෙවැනි මුජ්තමයික වල මෙවැනි මියගේ කද්දාබෙක්ක ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකන් අංගවැ එකලංග මා කුරින් දෙනෝඩි ගන්නවා හින්නමොස් ඒ කද්දාබෙක්කම ඉලානු මි කුරවෙනි නුවතේ ගොත මේ සාවිතු මේ එංගෙනි ඒනාගේ අමල් තෝග මච්ච බිනා කොගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අදලු වරිවන්තක එකලංග ඉල්මුගේ මච්ච බිනා කො මීහෙක්ගේ මච්ච ඒනගේ හුකුමේ ekalaange na angawa hennamois mimi ha dogu hadamun gos enage dogu verikan ekko miharo kadali ni muni hembima malaika bekal musegi wada gannawana eniki kathabe ekalaange elanu kuramba algon men kanni war norakka teri halateni ehem vichiya emiha kuden alun meburi tedakanna anna ehmi madogo tahum majalavis dogu hada kannuwa serious ko vis dogu hada kannuwa කොම්මේස්වරකම් අලගොන්මෙන් මුජ්තමා ගවරන් ආදාගේ කම කබේ ෆමියොනේ දුගු හෙදුම් එකං කන් දූ කොලෙගෙන් සලාම පාංචි හේනේ අල්ලාහ්ගේ හදරතුගා තිබාගේ නම් දොගුවරි ගොත නූලිය වෙනිස් එකම සලාම වේ තමසක කොරංචි හේනේ දොගුවරි කම කෙමීහාගේ දෙදුනියේ බර්බාද් කරාක එමි මයිකම සලාම වාංචි අදිකේ සෝලිහුන්ගේ බගීචාය එක්කුතුකෙස් එකශීගම් වාකමෙන්නු bay mi hun dogu hadani bay kala halat toga dogu hedene kiyafa misalaka mi bay riwayat ka bay hadis toga anna gotum e maana kureve gotum nuni tarjuma kureve gotum bay mi hun hiwe dogu bay far hudde bay ngelmu ringe bori vidala fa dogu evs halatiga hudde nuni mi hun amuko dogu huddakama deke kandatta demi hun detere islah kurama masala සුල්හ කොල්ලම් වෙගෙන් දොගු හද ඒරු දොගු හලාල වෙච්චක දැන් ඒ කාලේ හාලතුකු අලගොන් මම අරෙන්නු ගන්නාන තෝ අබදු සොන්නාන දොගු හදාන කොම්මිස් එක්ස්කියුස් තක නෝනියා උසුර් තකින් හෙදේන ත අනේ කාල තක අම්බි මීහුන් කියාච්ච මේ අම්බි මීහ දොගු හෙදෙන් දැන් අම්බි මීහ තෙදු හදානි කොන් ඉරක් එබ්බිය මිසමානුගේ විස් මීහ අම්බි මීහ ගාව තෙදෙන්න බොඩ වෙන්න අබදු දොගු හදෙන් ජී පොන්න දැන් දොගු ෆඩ අර දොන් කියනවා එනම කුරි උලුණු ගතවලේ ಶರಿಯತು ಕ ದೇವಕಳು ಮುಜಿ ಕಂದತಕ್ಕೆ ನಾಂಗವಾಣ ದಿತ್ತ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ತಕುಗ ಬೈ ಹಾದಿಸಾ ತವುಗ ಅಂಬಿಮಿಹಾಯ ದೊಗು ಹೆದು ನೂನಿಯ ಮಿ ದೆಮಿಹುನ್ ದೇತೆರೆಗ ಸುಲ್ಹ ಮಸ್ಲಹತ ಕಟ್ಟಕ ದೊಗು ಹೆದು ಮಿಹಿನ್ ದೊಗುಗೆ ನಂ ಆಸ್ ಸಹುರಿ ಅರೈ ಬಹುಗ ಮಿ ಕದಿಬ್ ಮಿ ಲಫ್ಜು ಬೇನುಂ ಕುರೆವೆ ದೆಮಾಣೈ aslu maane ki algon mi ki viman dogu evani hagigata khilafa kanta kurun hagigata khilafa waana dekkun hagigen olowano ei Allah fu mi ruhiwadige nuwa kame ei ma shariatu ga inkar kore fuwa kame ekam inkar mi Qur'anu ga ekam inkar mi hadis daw teduweri kamage doguge idikol hem teduweri umaki wajibe dogu edumaki haram kame bain elmori ngatu ga dogu edumaki bodu faafai එහෙම දොගු හුද්දව හාලතේ නාදේ ඒ ශරීයතුග දොගුගේ ලෆ්ස් බේනුම් කුරෙවිෆා
algonmenge dirulumge bay maslahataka hudda deifa wani dogen nune sida dogen nu en araibahum ki ahen lafzen awai tawriya kurmaki maslahatu bodu kola kankan ishara koge nimmadu nuwata fituna fasade gun salama umattaka kan oi gota sida hagigata me bayan nukurum nuniya mihaya me nennevi ek fasadu fididane kaman hiwa tankolo mihaya me e bahebbenun kurun ei egen teduwari maneka enu mane demananege lafze misal kalgon diwo gubna demananege gotaka kan kurun ei bayin halatu huddaka misalakan ambimiha nohidane nuwata ambimiha ufa kollam wegen sida oi gotan hagigata punefimu ena deravedana hitugo jehidana masde jehidana hemwima mi tawriyako maniki ena rangalu mane ni ena ufawa kala mane ene visnuni harangedi dogennu ekahala gotaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra wadaagenne vidaturuga awu mennenge hijra ki wara birwari nurakkaateri naaman dature quraish mani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale faanu sahib abu bakr siddiq radhiyallahu anhu debekalum kore vismihako dirihutta nuti maralaage mes gena semihaka sateka jamaluge inamek kandala farata mihunta duwe taturuko duwa hadani debekalum hodu mattaka Makkah Madinah hijra kurumuge magu emmennam ves inge ma durakashen nudeve rekkaduge asserin redisiga asserin da waamugo mi daturu qurani nuniya e sarahadunta deveni mi zamanuga mi hurikala mi diru mi dubumuge vehicle wasilattaken nen eraku ehvima hingava nuniya himaru gandege jamalu gandege ta deveni ehme ma durakun nudeve rasul sallallahu alaihi wasallam tinre tinduwa wande thawr farbadaga holage innawa den daturu kurevvi daturu kureviruga Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ekalevana debe kalum e jamaleka debe kalum ekuga wadaagenne daturu matiga mihako manuwanenge mihangu daturu mati dimagen kombayen heyye kuntagadda bay mihin ahafinama rasul sallallahu alaihi wasallam jawab devumuge korin Abu Bakr fanu vidalwe mi kaaku heyye ahafimuge kelek fanu vidalwe vidiwanne magudakka miha kommage Abu Bakr fanu ehdevi ane dogen nungi tawriya Abu Bakr fanu ge muradaki mikale fanu timanne tedu magudakka mefa Allah ge habarta magudakka mefa ekam suwal kurmi ha ebuni wahke nundo ehi kiye ene ahani kaaku heyye ehi Abu Bakr fanu magudakka miha e vidalo ima ena mihi kurani daturuga magudakka miha ene sahara terega magudakka miha egotu ekala halenge botte maslahataka me Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu etanuga mi Allah ge rasulay timanna Makkah furage film wegen hijra koffa midani Madina eshe ehm vidaloima vekalunge maqsadu gendulita fahatum dushmanu hodange baane ehmima ei halataki Ibrahim alayhi salam behegotum hadis fuleg gade kalegi faanu tindogu heddevikama den etana beenum korefe menani kadhibu be lafzu aray bawga kadhib kaf zal ba meeting akur dalil qurani kadhib ei algon men tarjama mi qurani doga de divi bawgonnani dogu mi lafzu aray bawga ove kadhibu ge emmane ki ei algon mi hama mi aslu dogu ane mane ki tawriya eme hadis ulu kadhib ge lafzu as sonnati mi miun tarjama qurani ekale fan tin dogu heddevi asluga ei mi tawriya gi terawanna tin wahaka kamuga ilmuwari vidalwani hagigi dogen nune ikiye eddoga kikoba ekale faano ge gawmuge mihun aila ya ekuga mi budukol takariya maras kadange sharif kureve alkamenge festival ekga baaveri wambege mihun ge eid ekga غير مسلمون के मुशरिकों के ईद तो का बैर उमकी मुस्लिमों का जायज़ कमेन्नु एकमगु मिसाल कं अलगोन में मुस्लिम गौमें का मुस्लिम उन्नंग एकं हिस्सास कुरेवे वरा अलगोन में के हालत वर तफातुआन था मिसाल का मुशरिकों के तेरेगा उरी एम्मे मुस्लिम को आइला के तेरे गुरी एम्मे मुस्लिमे
islam kam ve sirru koggen hori misala kai kana halat ek kinen hadan emihunge shiruka kufurge festival taka efada hafla toga bæverima shirukun duru helimanche kom nugote hadawe ekam egijjiya nurakka teriwana ehim wima efada halatuge tawriya kuremene ibrahim alayhis salam gendan hedima ekale faanu gowagen daambekin ailage be fulun nuwata rafke mi honni ma hadis bidaloi macca ballawala ma fodadi ma balla idalu inni saqim timanna sihhat ya rangalenu timanna baiye ekamaanu kureventa sida dogaka maane nu kurevene egen demane nege hamego te kale faanu mi budukola wade huriya buduta tala lawwafa emme bodu eti ekati bende vido eti karunga koradi aluwa fekale faanu wada enne beenum wani ekkala mi hunna rashuge mi hunna message edden risalat riwade budan alkan kurumaki man Allah fi wahin ichi salkan kurumaki batil kamekka buddhi hamanu je kamekkan ei bogos kamekkan emi uno visna demmege ibrahim alayhis salam hadir kuri kale faanenge wada gannawa hiye mitana mi geldun dini kaaguka vidalu kiwiti man kale faanu gaatu gati suwal kurani ehra bodu iti karya havelashe echengel nu ege karugeti koradis echeti huriyakame kurani mi kale faanu vidale ba eki sida dogennu e namois dogetta tawriya ekkeni ekale faanu mi huriya kudibudu talada bodoti salamatu muri ege karuga koradi meti emiyunge buddhim bunanya etita ekam kurani emiyun gabul kurani me aras kadang viwa henge chisal kam kurairuga mam fa faida gellume libi hunnane kama ehem vecchi ekkala bodu eti gaatu suwal kuriwge ki kurti manna kairti ane ekutang ekale faanu ishara kuremmi den hama egoda timmana haji sai ki ekale faanu mi gawm du kurawaf allah moga hijre nukume wadagen falastina datur kurevviruga misruge aniya veri rasgala ko ekale faanu gami kamadun sara hayyer ko gengendi sual kurawni vidalo timanage ukhte datta kokko hagigi dattaya hagigi nu dattaya unnarta emmemma maana kurevenata demana negenata ei ekalege faanuge rakkateri kaman adi sarage rakkateri kama ekalege faanu idalo basu emmima bain haletten ebotte tawriya kurun hudda ei demiyun deetere masale jige ulanya islam kurun ule mihayem wes egota wahaka dekkidana ei hudda kame adi kin ei amuru evigen wagote misalaka hagigatu bes de rahmat terin de terega masale jige mulani ekaka bunewunu echchakum anekum timmana miha gos kiyade dando ena emana guniච්ච නූනේ kiye ena gidugo nonnane tihenne yagine timanne ena kommes ehen gotakun den kommes kala bahanaen usure dekki danata heukamaka kommen hagige engone se hagige ekko kiyade kanu je emi me kala bayin huddatan e bahutte me wegen islam deena ki warak tanavas luifasi hedinin ehem wima teduweri kamuge muhimmu kama ege lazim kamuge bodu kamun wes bayin halatuga ekkala tedu oiggota bayan kuram vejji ya bayin mafsada nukume daane tive mi iswediya kala ishara kurun bayin halat takuga tawriya kamuge hudde gote Allah subhanahu wa ta'ala algon men immenna heo tawfiq devwashi men Allah algon menna ki teduwerin kamuga labwashi tedu deke lobiwa teduga hifahatta tedu hodan tedu bas guna masek kurame kamuga labwashi ati men Allah teduweri kamuge barakatun solihunge bagicha ga algon menge hayange ko guga vet kurumuge tawfiq devwashi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.